lawa in thok wat fata in ti wat fat lo chuan in next generation ho hi 25 years hi one generation angin sarkar chuan account hi na mo achan chu 25 years chung lian kan ti tur enge mo alt englo enge absolutely enge kan achieve thei tur kha kan achieve thei ya kan fa thei en ta chu he tiang zo hi fa te kan nei te hi nang ni aya tlema chung nung dewa om kha in phal lawa mi ndu lawa mi ka ti ni nau pang hei tam tak lei rol phei chu an hun po a zo to heng ho wi ko kir thei pon ni to lo an tai te hi chu ti chung po chuan me it's like blaming others for our fate there has to be a limit kem pa po hian ka en thina mi tam tak chu lo thok rim te an om ve a mani ke adin ram har sa chung poi nan om ve a kem pa po an enila in te hi anin ang lo ani rel ro nei deu chon a in khatle talina thadewani an om dan pon fa te pon mel po dang lam ve ani kem pa ong thot si khan tuna po veng in an nei nga hei chu mi khua ania camp a ming po camp atanga chuak angai you have to come out of this migrant mentality kha mi ina nangni poina refugee anga inin ngai na kha nangni pon inin refugee kan nia enti te kha khata tanga chuak tur chuan hemi huna tanga in chuak po hi alo tul na lai po mai thei ril ru thlak na tu kha mi thing hi ril ru em ani lo pon din munte om dan te thlak tur chuan ma in son te po hi alo ngai ve tin ani kheta chon kum som hi chuang in om to anuamin te mai thei har sa chung po in nuamin te mai thei a leilung nen po inin enge ka tiang in lai nat na khalo om ve to thina mo thingkung zong zong khunge enge om in traffic nuamin te mai thei ma se hei hian ati pui ting don lo chuwa mun thara in kalanga ril ru thar nen bul in chan thar thei don ani kiki nakina adu la ho zong khan an la ot khapang wain bok te ki ka soingam chu wang chon claim in sarkar hi chuan avai na ti theilawa sarkar will do half nangni in half in ron mit ve kha angai ani kan in tok angai ani government nen hian in tok angai ani aron reng theilo development cannot keep on chasing us we have to come halfway to meet development we have to be ready for development witling na development hi kan chak lo chan aron thleng thei chuang lo chak ve hi angai ani kan mamo ti ringat kha adik loin ka sia hey ka unaw te me che ho te po har sa takin kem pati hian in khosa a har sareng in mi pon min ngai poi mo lo pa kem ho angin min ngai ya khami kha thla ka ngai ve ni abo ruak te po thla ka ngai ve ni kan din munte engkim ni kan thak san na chang san ril ru te po lo thla ka alo dang lama kan om dan po kan khosak dan pa ngai atang khan lo in thak theng te thak ka lo ol sam ve thina kha kha khongai takin hetianga om reng hi a hun to lo sarkarin na englo rem chan na apek asiam hi lak ve mai tu opportunities do not keep on coming hetianga rem chan na hi a om reng lo ani o kan lo lak thiam te po hi angai ani chuwang chon kan ron kal reng theilonga hetianga in fui reng te ha thak to a chunglama po min oi to lawa hei hi an kal du lo ni rehabilitation hi in ti mai ni hi an du lo ani hi te hi min ti to a hei mani po a du lo ho kha rehabilitation lui tirin tumani hi ten hi amin tu to amo kha ani lo han ti do ni la a result atang kha chuan ani ang reng box sia
lo chak se rehabilitation hi chak se antivat pat to ang chu an chak lo ani hi Mizoram a ho du le an ni hi Tripura om du lo ho kha Tripura a da lu in tuman hi te ni tiang ni tuna po in lawa khan agreement a khan in hong re ngan lo ni those who want to go to Mizoram can go at tiro khata khan agreement a khan Mizoram akal du ho chun ala in hong re ngan lo Tripura om du ho tan chu an ni khan Tripura khan da lu chu kan tum dei nem we are not trying to rehabilitate you forcefully not by force indu thlan na ni kha Tripura akan omang inti kha indu thlan na ani kha kan force le nem tuma we have not forced you to stay in Tripura you have made your own decision so you have to respect the decision you have made kini chu tanpui tu chau kan ya kan tanpui government na engchen nge a thei kha ke mani yan kan implement be a ma se du thlan na kha chu nang mani du thlan na atanga